салом бинандаҳои бисёр азизу гиромиқадри телевизиони Сафина. фарорасидани боз як рӯзи баҳориро ба хонадони якояки шумо шодбош гуфта, таманнои онро мекунам ки ҳар рӯзи умратон саршор аз меҳру муҳаббату садоқат ва зебоӣ бошад. ва инак барномаи навбатии олиҳаро манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз модарони некноми тоҷиканд ки зиндагии омӯзанда ҳам доранд. омӯзгори академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саодат Иброҳимова. муаллимаи азиз, фарорасии баҳори нозанин ва иди модарро бароятон табрик мегӯям. муборакатон бошад. хуш омадед. ташаккури зиёд. хуш омадед муаллимаи азиз. модарро тарбиятгари насли инсонӣ мегӯянд, гарчанде ки саҳми мардони хонавода дар ин самт албатта ҳаст. шумо ҳам ба ин андеша розӣ ҳастед? бевосита ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки асоси зиндагӣ аз зан вобаста аст. вақте ки зиндагӣ дар зиндагии осоишта аст, зан ҳам модар ҳам муваффақ мешавад ҳам олиҳаи зиндагӣ бошад, ҳам тарбиятгари фарзанд бошад, ҳам зани меҳрубон бошад барои аҳли хонавода. бале. ва бояд гӯем ки дар баробари занҳо ҳиссаи мардонам кам нест дар зиндагӣ барои тарбияи фарзанд. фикр мекунам ки чун аз таҷрибаи умри худ медонам, дар ин ҷо саҳми ҳарду баробар аст. саҳми ҳардуро мо баробар ҳисоб мекунам, чунки дар тарбияи хо духтар бошад, хо писар бошад, ҳам падар ва ҳам модар бояд назаррас бошад, таъсиргузор бошад барои ба мақсади як фарзанди накӯ ва солим ба тарбия расондан, ба воя расондан саҳми ҳарду шарикӣ аст. чӣ гуна бояд бошад ки оила созгор бошад, осуда бошад, фазо солим бошад? ин бештар фикр мекунам ба дӯши зан, модар аст. бале, ман фикр мекунам ки ҳар як шахсе ки мақсад мегузорад ки оила барпо кунад, мақсади асосӣ пеш аз ҳама ин ба ҳар як мо шумо маълум аст ки ҳар як духтар бошад, худ ҷавон бошад, орзуи аввалинашон аст ки оилаи солим бояд барпо кунад. ин мақсади асосӣ аст. ва бояд гӯям ки дар баробари духтарон, яъни занҳо, мардҳо ҳам чунин ақидаро доранд, чунин хоҳишро доранд. барои ҳамин фикр мекунам ки агар дар оила якдигарфаҳмӣ бошад, эҳтиром бошад, ба нисбати зиндагӣ самимияти ҳарду тараф бошад, он гоҳ оила метавонад муваффақ бошад. чунки маҳз манамин самимияту эҳтироме ки байни зану шавҳар аст, ё ин ки гӯем байни падару модар аст, таъсир мегузорад ба тарбияи фарзанд. оилае ки дар асоси манамин якдигарфаҳмӣ, асоси зиндагии онҳо эҳтиром аст, фарзанди хуб ба воя мерасад. дар оилаи солим албатта фарзанди солим ба дунё меояд ва тарбияи дуруст ҳам мегирад. шумо ҳамчун бонуи хонадон, ҳамчун зан, ҳамчун модар, кадом принсипҳои худро доред дар оила ки хоси оилаи шумо бошад? рости гап ин ягон ҷои мисол муболиға ҳам нест. ман шахсан худам дар оилаи тарбия ёфтам ба камол расидам ки падару модар бениҳоят шахсони меҳрубон буданд нисбати мо фарзандон. то ҳатто падарам инқадар мо калон шудем, ба син соли хонадорӣ расидем, то охири ҳаёташон номи моро ягон таҳиморо намегирифтанд. чӣ гуна муроҷиат мекарданд? мисол ба апаи калонам очаҷон гуфта гап мезаданд, маро апа мегуфтанд ва апаи мобайн дорем, он каса мома мегуфтанд, биби гуфта муроҷиат мекарданд. ҳамаи ин таъсир мерасонад албатта ба тарбияи инсон. ва дар баробари ин модарам ҳам барои мо мисли дугона буданд. мисли дугона шӯхиҳо мекардем. бигзор бошад. воқеан чун номи падару модар ро ба забон мегирем, албатта сухан оҷизӣ мекунад. вақте ки модар мегӯем, вақте ки падари бузургворро номашон вирди забон меояд, албатта
пеши назар нафароне намудор мешаванд ки воқеан дар ҳаёти ҳар яки мо нақши муассир доранд. шахсони бениҳоят азизу мӯътабару муқаддасанд. падару модар нафароне ҳастанд ки воқеан барои ободиву хушбахтии фарзандон, барои солимии фарзандон бе ягон подош хизмат мекунанд, дасти дуо мебардоранд ки фарзандони мо ҳар ҷо ки бошанд хушбахт бошанд, саломат бошанд, муваффақ бошанд, чи дар зиндагӣ, чи дар ҷомеа. даргоҳи падару модарро макони аз биҳишт мегӯянд воқеан ҳам. ва чун аз падару модар сухан гуфтед, бештар кадом хислатҳои модар ё ин ки насиҳатҳои падарро то имрӯз дар хотир доред ва аз рӯи гуфтаҳову насиҳатҳои падару модар зиндагии имрӯзаи худ то ба имрӯз зиндагии худро пеш мебаред? рости гап, падарам аз хурдӣ, ман ки дар оила ҳастам, фарзанди хурдӣ будам. чанд нафар фарзанд будед? 5 нафар фарзанд. мо дар оила 2 писару 3 духтар будем. аз хурдӣ дар ёд дорам ки ҳам барои бародарони калонам, ҳам барои апаҳоям фақат таъкиди падарам ҳамин буд ки хонед, соҳиби маълумот шавед, то ин ки дар зиндагӣ азоб накашед. насиҳати аввалинашон ҳамин буданд. ва ҳам падару ҳам модари мо худ ки роҳи дурусти зиндагиро интихоб намуданд ва дар зиндагӣ бисёр шахсони саховатпеша буданд, чунки ҳар як мо дар ҳавлӣ зиндагӣ мекардем. меваи аввалине ки дар хонаи мо, дар ҳавлии мо мепухт, пеш аз ҳама падарам мечинданд, ба ҳамсояҳо мебурданд. хулоса пиёлаи чойро бе ҳамсоя намехӯрданд, бе дӯстони наздик, бе хешу таборон. ҳамин меҳру муҳаббат буд, ҳамин садоқат буд ки мо ҳам дар ҳамин рӯҳия тарбия ёфтем ва имрӯз кӯшиш мекунем ки фарзандони мо ҳам ҳамин хел тарбия ёбанд, роҳи дурусти зиндагиро интихоб кунанд ва боиси хушбахтиам ҳаст, боиси ифтихорам ҳаст ки имрӯз фарзандони ман ҳам аллакай соҳиби оилаи худ ҳастанд, соҳиби зиндагии худ ҳастанд ва бовар дорам ва худро яке аз занони муваффақ ё ки хушбахт меҳисобам ки тавонистам ки фарзандонро дар ин рӯҳия тарбия намоям. ва модарам ҳамеша таъкид мекарданд ки нисбати мо духтарҳо таъкид мекарданд ки духтар бояд ки овози баланд надошта бошад. ҳамин ҳам буд ки беҳтарин тарбияе ки аз он кас мо дидем, ин интизоми хуб доштан, эҳтироми дигар шахсонро ба ҷо овардан, дар зиндагӣ эҳтироми шавҳарро ба ҷо овардан ва дар баробари ин эҳтироми хусру хуштомад, умуман хешу табор, аҳлу байт касе ки набошад бояд эҳтиром, пеш аз ҳама эҳтиром гузорем. ва то имрӯз дар дарсҳо ҳам баъзан мушоҳида мекунам, шогирдонам мегӯянд ки муаллимам бисёр ба тамкин сухан мегӯед, бисёр чӣ гӯям бо овози паст, яъне ки дуруштӣ, дағалӣ бояд дар мо занҳо набошад. ҳамин аст ки манам имрӯз кӯшиш кардам то андозае. имрӯз ман гарчанде ки духтаронро тарбия намудам, имрӯз ман дар баробари духтарон келин ҳам дорам. келинро дар ҳамин рӯя талаб мекунам ва рӯзи аввале ки по ба хонаи мо монданд, ман гуфтам талаботи хонаи мо ҳамин аст. бояд ки ором бошем, осуда бошем, асабонияти беҳуда дар кор нест. хулоса ҳамин талаботҳо ҳаст ва кӯшиш дорам имрӯз ба набираҳо ин чиза борасонам, чунки дидам ки дар зиндагӣ маҳз ҳамин насиҳатҳо, ҳамин таъкидҳои модар дуруст будастанд ва имрӯз талаботи зиндагии ҳар яки мо, махсусан мардуми тоҷик, ин чиза талаб мекунад, тақозо мекунад ва кӯшиш мекунам ки оянда фарзандони мо, насли мо бояд дар ҳамин рӯҳия тарбия ёбанд. ташаккури зиёд. муаллимаи азиз, аз модар гуфтед, бо муҳаббат, бо самимият. аз модар кадом касбу ҳунарҳоро имрӯз доред шумо ва ба фарзандону ба духтарону ба келинҳо меомӯзонед то имрӯз? умуман зани тоҷик ҳама саршор аз ҳунар ҳастанд. аз он ҷумла модарам гулдӯзӣ мекарданд, медӯхтанд, курта медӯхтанд, то ҳатто занҳои кӯча назди модарам барои сарбофӣ меомаданд, кокул мебофтанд, очам кокул тайёр мекарданд. хулоса дар пухту паз, дар тайёр намудани хӯрокҳои миллӣ махсустхона доштанд. инчунин нонҳои ширмоли модарам ҳеҷ гоҳ аз хотир намеравад.
و امروز هر یک میبینم وابسته به دیگر شدن مثلا شرایط و زیست و زندگی مردم که بعد از استقلالیت به دست آوردن دولت ما شکر که خیلی دیگرگون شده است، پیش رفته است. در وقتی که ما جوان بودیم هر یک عروس دختری که در خاندان زندگی میکرد باید به عروس شدن تیاری میدید. تیاری از چه سر میشد؟ البته از دختری من همون بردیواری میگوییم، چادر میدوختیم، کرته میدوختیم، خلاصه بالیشت و پرده های نقشین میدوختیم و وقتی که به خانه داماد میرفت عروس با افتخار میگفتند، دخترها می اومدن تماشایان که همسایه ها خیشتبار می اومدن بینیم عروس چی دارد. وقتی که برای دیدن می اومدن پیشنهاد میشدن همین هنرهای عروس. و امروز من شکر که من همون هنرهای مادرم در من هست و تا حتی من دخترم که در همین سال زمان اگر به شوهر داده باشم من خودم آماده کردم که این فکر میکنم که تحفه دستی من است برای دخترم، برای فرزندم و این خواهشم هست و میخواستم که دختری تاجیک همیشه از همه این هنرها برخوردار باشد، چون که زندگی است. حالت هایی می شود که به همین چیز نیاز پیدا می شود. وقتی که هنر از خودت هست محتاج کسی نمی شود، به یاری کسی احتیاج نداری. همین است از مادر به ما میراث. بله واقعا درست گفتید معلمای عزیز. و از جانب سرور دولت سالهای 2019 2021 رشد هنرهای مردمی بود. البته این کسب، این هنرهای مردمی لکه از یادها رفته بودند. و امروز برای ما به عنوان تاجیک باعث افتخار و سرفرازی است که چکن جهانی شد، فلک جهانی شد و امروز شما رو با پیراهن زیبای تاجیکانه، با چکن زیبای تاجیکانه میبینیم و برای شما بسیار زیبنده است در این فصل زیبای بهار. واقعا باعث افتخار است که هنرهای مردمی ما رشد میکنن، از نو احیا شدن. هنرهای فراموش شده مردمی ما، چون مردم تاجیک مردم صاحب تمدن است، صاحب فرهنگ بای است مردم تاجیک. و چه باید کرد که نسل امروزه یعنی جوان دختران ما از این هنرهای دستی، هنرهای مردمی، هنرهای مادر کلانهای ما برخوردار باشند، یعنی که برگردانیم جوان دختران رو به هنرهای مردمی. چی باید کرد؟ فکر میکنم بله این در عائله پیش از همه باید راه اندازی شود. هر یک مادری که صاحب یک هنر است، صاحب یک استعداد است، غیر اون که در کدام جبهه‌ای که کار میکند باید فرزند خود را آماده سازد برای این چیز. و خوشبختانه میبینیم که امروز مرکزهای آموزشی زیاد هستند، اونجا دختران ما میتوانند در اونجا رفته صیقلی هنر و استعداد کنند، از آنجا بیاموزند. و فکر میکنم که امروز از اونی که موافقه من همون گفتی شما چگونه که تاکید کردید، با دستگیری سروری معظم کشورمون سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید و باعث خوشبختی و سرفرازی هر یک ما تاجیکان است که هنری دستی مردم ما، هنری قدیمه مردم ما امروز به جهانیان معرفی می‌گردد. و در این جاده باید گویم که از بس که فرزند من در فدراسیون روسی پسر خردی هم تحصیل میکنن، من سال گذشته خواهش کردن که اوچه یک توقی چکن جامعه برای من روان کنیم که در اینجا فورومی جوانان میگذارد. در اونجا نمایندای هر یک ملتی که اشتراک میکنن باید که سر و لباسی ملی قطعی اشتراک کنن. و از اون چی که من خودم آماده کرده بودم این چیزا در خانه به یگان مشکلی من توانستم که فرستم و در جواب پسرم برای ما رسم های گرفته شروان کردن که باعث افتخار است در بین چقدر ملت های گوناگونی که سر لباسی گوناگون پیشنهاد نمودن، از اون جمله تاقی چکنی ما با جامعه دامادی پیشنهاد شد اونجا معرفی شد بار دیگر. بله. و بسیار خوب گفتید. از هنرهای مردمی گفتیم، از طعم‌های ملی گفتیم. کدام خوراک ملی را خوب آماده کرده می توانید؟ راست گپ خیلی گفتم، مادرم بسیار پسنده خوش‌ذوق بودن در پختن خوراک‌های ملی. ما هم از اون جمله در برابر اون کس یاردم میدادیم و هر گاهی که ما دخترها در خانه جمع میشدیم بعد زندگی مستقل داشتن در اوچم زوالا میگرفتن، آتلای توپا میکنیم، آتلای بریده میکنیم، سحرها نشایسته میکردن، قند آتلا میکردن. مادرم صاحبی منم تنوری کلام بودن. بعضا من میگفتم که اوچه بین من یک بار اگر نام پزم میگنی بچم
خمیر میخیلیدیم، روست میکردیم، یاردم میدادیم تا سری چکدون آوردن. لیکن تانکه از بس که چکدونی من بی حد کلان است یکی نخالتی گفتن نمیموندن، احتیاط میکردن. لیکن هر زندگی همین چیزا همه چیزا جابجا میکنن. زندگی خودش یک تربیه است. من تا جایی توانستم که از اودای نانپزی هم برایم نانهای بزیبم پزم و هر وقتی که نان میپختم نزد مادرم میبردم که من نان پختم. گفته گرفته هم قدر زوره میکردن هم خرسان میشدن که در پیش همسایه میپرد گیرید نانی پخته سعادت است. با افتخار میگفتند. بله وقتی که فرزند صاحب هنر است، هنری خوب است، بی شبهه باعث افتخاری هم پدر میشد هم مادر میشد، هم نام بلندی پدر و مادر است این چیز. و توصیه میدادم که دختران ما هیچگاه از دشواری های زندگی نهراسند. از اون که نان پختن خوراک پختن است در زندگی یگان جای مشکلی نیست. وقتی که هوس است، آرزو است، با محبت وقتی که میپذی هر یک کاری که با محبت با حس احترام شروع میگردد و البته سازنده است و در خاطر مردم نقش میبندد. چون ما در عرفه جشن عید مادر حضور داریم در فصل زیبای بهار، برای تاجیکستانی عزیز ما 8 مارس روز مادر اعلان شده است و میخواستم دانسته باشم من و بیننده عزیز تلویزیون سفینه جشن مادر، عید مادر در خاندان شما چگونه گذرانیده می شود؟ جشن عموما نه تنها جشن مادر، همه جشن هایی که امروز در حیات ما جشن گرفته می شوند در خاندان ما سرجمعی است. هم دخترها جمع می شوند، کلین هست، دامادها می آیند، بزم بازی می شود، دسترخوان می آراییم، کوشش می کنیم که بیشتر خوراک های ملی تیار کنیم. در این تیار نمودن خوراک های ملی هم دخترها مدد می کنند، یاری می رسانند، هم کلین است. و عموما من کلین امروز کلین گفته ایستادم. من از روز اولی که به خواستگاری رفتیم اون روزی که فاتحه شد من گفتم که من باید که به خانه‌ام دختر برم، صفی دخترها زیاد شوند. من کلین نگفته بودم، امروز در اینجا من کلین گفته ایستادم. لیکن وای هم دختر خاندان ما هست، مثل دخترها هست و کوشش میکنیم که بیشتر خوراک‌های ملی آماده سازیم و اون خوراک‌های پزیم که به مردهای خاندان ما هم خوشایند باشد، آنها هم قبول داشته باشند. خلاصه عید ما، جشن ما با سرود و با رقص و بازی انجام می‌یابد. سلامت باشید. شما مادر کلان هم هستید؟ نبیره دارید؟ بله. از میگویند که فرزند دانک و نبیره مغز دانک. آیا این درست است؟ بله. برای چی این گونه باشه؟ من فکر میکنم این فکر شخصی من است. وقتی که فرزند خودت است جوانتر هستی، از پای دو کار و بارو این روزگار هستی، زندگی هستی، این طرف با اگر در یگان مؤسسه یگان فعالیت داشته باشی از پای وی هستی، اونقدر به فرزند و خیلی که به نبیره میرسی اینقدر نمیرسی. اگر نبیره وقتی میآید که علاقه از همه این تشویش و آزادتری کمتر است. برای همین فکر میکنم که شیرین ترین از همه باز در زندگی با نسبت فرزند، خیلی فرزندم شیرین است لیکن با شیرین ترین به فکرم نبیره بوده است. بله همین گونه میگویند، یعنی این درست است. درست است. معلمه عزیز، شما زیاده از 30 سال سابقه کاری دارید همچون آموزگار. برای یک آموزگار 30 سال این مکتبی بسیار بزرگ است. و امروز شما در اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنید، آموزگار هستید، با دانشجویان درس میگویید. از فعالیت اکادمی با ما معلومات میدادید؟ راست گپ، چون یگانه مؤسسه ای است در کشور اکادمی امروز که مؤسسش به واسطه سروری کشور هستند و در اینجا مکتب دولتداری امام علی رحمان هم عمل میکند که آنجا هم شاگردان فرا گرفته شدند به تحصیل. در آنجا محض از مکتب دولتداری امام علی رحمان آنها می آموزند و باعث افتخار است که علاقه مجموعه جلد 5 من مکتب دولتداری امام علی رحمان با پیشنهاد نمودن مقاله های هم عالمان و آموزگاران خودی اکادمی و دیگر عالمان و آموزگاران ساحه های گوناگون اینجا به نشر رسید که این هم یکی از موفقیت های
академия ба ҳисоб меравад ва боиси ба ёд овардан аст ки ҳамасола талабот ба дохил шудан ё ин ки ба таҳсил фаро гирифтан дар академия рӯз аз рӯз меафзояд. Дар академия барои таҳсили хуб гирифтан, таҳсили дуруст гирифтан ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. Аз он ҷумла ҳар як дарсе ки омӯзгори академия ба шогирд пешниҳод менамояд дар асоси муаррифӣ намудани модулҳои таълимӣ аст ки бевосита онҳо ҳам шунидан ва ҳам дидан дар хотири ҳар як шахс ба фикрам бештар нақш мебандад ва ин талаботи худи академия аст ва хоҳиши ҳар як омӯзгор аст ки дарсаш чӣ қадар тавонад бо шавқ бошад, таъсирбахш бошад, то ин ки манамун мақсади асосии фанни тадрисшаванда ба шунаванда дурусттар рафта расад. ва боиси ифтихор аст ки имрӯз дар академия ба воситаи барномаи Alpha Express омӯзгорон метавонанд ки барномаҳои таълимӣ то ҳатто саволномаҳои таълимӣ ба воситаи манамин барнома дастраси шунаванда гардонад, ин ки дастраси донишҷӯ ё магистрант урда расонад ва ба ин восита магистрант бошад ё ин ки бакалавр бошад, касе ки набошад, аз барномаи таълимӣ пурра бархурдор аст ва шинос мешавад бо барномаи таълимӣ, ки ин ҳам яке аз он самте ҳаст ки академия дар ин ҷода муваффақ гардидааст. Имрӯз тавре мо шумо медонем имрӯз талаботи замон дигар аст. талаботи замон дигаргуна шудааст ва бештар ба техникаву технология рӯ меоранд мардум дар ҳама соҳа қариб ки зиндагии имрӯзаро бе техникаву технология тасаввур кардан номумкин аст. омӯзгори имрӯзаи тоҷик барои ҳамқадами замон будан, барои дарс таълиму тарбият дарсе ки метиҳад, ҳамон дарс соати дарсие ки дорад бо донишҷӯ бояд чӣ гуна бошад? фикр мекунам ки ҳар як дарсе ки аз ҷониби омӯзгор мегузарад, манамон чӣ гунае ки дар оила муносибат самимӣ бошад, эҳтиром бошад, бо як меҳр муҳаббат бошад, ҳаминам дар сатҳи дар муҳити синфхона бошад ё ин ки дар муҳити манамон тадрисӣ бояд ки танинандоз бошад. Чунки ҳар як дарсе ки бо меҳр, бо шавқ аз ҷониби омӯзгор мешавад ва ба ин бо як самимият омодагӣ мегирад омӯзгор, албатта як натиҷа медиҳад. дуруст гуфтед ки будан мо шахсан ман худам аз аввал кор дар компютера намедонистам, лекин замон тақозои замон аст. Ман кӯшиш кардам ки бештар ба ин чиз роҳ орам ва имрӯз хушбахтона ифтихорам мекунам ки дар ҳамин син солам бошем агар омӯхтем, аз худ кардем ва бояд гӯям ки дар асоси манамон ҳамкориҳои дуҷониба бо донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар мо дорем нақшаи корӣ ва омӯзгорони академияро мо ба курсҳои такмили ихтисос фаро мегирем, ба он ҷо мефиристем барои омӯзиш ва аз нав намудани тоза намудани донишҳои онҳо ва ин ҳам фикр мекунам ки як сабаби манамон муваффақ гардидани омӯзгорони мо мегардад. ва тавсия медодам ба омӯзгорони ҷавон бештар мо вомехӯрем, дар ҳайати коллективи мо ҳам ҳастанд омӯзгорони ҷавон, махсусан он донишҷӯёне ки академияро бо баҳои аъло тамом мекунанд, мо кӯшиш мекунем ки онҳоро ба кор даъват кунем, ба сафи омӯзгорон шомил шаванд ва бештар онҳоро кӯшиш мекунем, тавсия медиҳем ки ба корҳои илмӣ машғул шаванд ва тавсия медиҳем, ба онҳо маслиҳат медиҳем ҳамчун шахсони соҳибтаҷриба ки аз техникаву технологияи муосир бештар бархурдор бошанд ва кӯшиш кунанд ки дар дарсҳо онҳо аз ин техникаву технологияи муосир ки имрӯз дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти моро фаро гирифтааст, онҳо самаранок истифода кунанд. ва дигар ин ки вақте ки дарс бо муҳаббат аст, бо эҳсоси самимият аст, хоҳем нахоҳем шогирдро ҷалб мекунад ва дар ҳама ҳолат ман таъкид мекунам ва ин фикри мумкин шахсии ман бошад ки дар ҳамеша ман мегӯям тарафи омӯзгорон ки баҳодиҳандаи кори омӯзгор на вазорат асту на шӯъбаву на раёсати маориф. баҳодиҳандаи кори ҳар як омӯзгор худи шогирд аст, чунки ҳамарӯза мо дар назди шогирд сухан мекунем, рафтори моро мебинанд, назорат мекунанд дар он муассисае ки мо кору фаъолият дорем, муносибати моро мушоҳида мекунанд ва фикр мекунам ки аз ҳамон ҷо сар мешавад баҳодиҳӣ ба кори муаллим ва пайравӣ намудан ба фаъолияти омӯзгорӣ.
شما در برابر آنکه زیاده از 30 سال سابقه کاری دارید، همچون آموزگار و همچنین زن مادر هستید، بانوی خاندان هستید که زیاده از 30 سال سابقه دارید در عائله داری و سیری پایدار نگاه داشتن عائله شما در چیست؟ من امروز خوشبخت هستم و از تقدیر راضی هستم که مرا با این شخص پیوسته است. شریک حیاتی من اون کس هم صاحب معلومات عالی هستند، امروز خدمتچی دولتی هستند، سابقه زیادی کاری و فعالیت زیادی کاری در ساحه تندرستی دارند و از باز میگم که من از تقدیر راضی هستم که ما رو به یکدیگر پیوسته است. شناسایی ما راست دیگه اگر چیز نشود از دوران مکتبی میانه بود، راست دیگه انتخابی اون کس بودن. خیر ما خواندیم، مکتب یک جا تمام کردیم، صاحب معلومات عالی گردیدیم. بعد ختم دانشگاه اون کس هم دانشگاه طبی رو ختم کردن، من هم دانشگاه آموزگاری رو ختم کردیم و عائله بنیاد کردیم. در انتخاب ما پدر و مادرم زید نبودن، راضی دادن و خوشبختانه امروز ما عائله سالم داریم. شکر میگویم از این که ما توانستیم یکدیگر را فهمیم، احترام کنیم و پایداری عائله من فکر میکنم که این به واسطه تکرار شود. باز میگویم که از احترام گذاشتن، از صمیمیت داشتن در زندگی به یکدیگر، باوری داشتن به یکدیگر، همین است به فکرم که کلید اساسی من زندگی سازگار. تشکر زیاد معلمای عزیز. سلام باشید. تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید. باری دیگر فرارسی فصل بهار نازنین و عید مادر رو برایتان تبریک میگوییم و بگذار در خاندان شما هم فضای آرام و آسوده و روزگاری آسوده حکم فرما باشد و همیشه در حلقه نزدیکان و پیوندان و نبیرگان باشید و دائما در چهره زیبای شما همیگونه تبسم هویدا باشد. بیننده های عزیز تلویزیون سفینه، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور می شویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند یک تن مادر نیکنام تاجیک که زندگی آموزنده هم دارند، آموزگار اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سعادت ابراهیمووا. خیر بیننده های عزیز، تا دیدار آینده صحتمند و پیروز باشید.